Ingen naglatati managsap sa pabigat agawis tingel ti kape amang murmuray kaniya ngem kay kayat ko tiyak kukot paylay tida tay tuloy ko pa'y kumasilpot at Tagainep panagsan. Tunggal panagring amin inalaeng ipasingke di kinagmay maysak nga agdaldalyas at itisidnge at ilaeng rabi ti adda at kaduaken kakaita adi mang na mga adda paidumteng abigan. Idirabi pinagpunganak manen tilagi inulsan nagtiliw ket nagururayak iti paripiri tiyak padlaw a message veno friend request iti imbatik a Facebook account adi pa inadili nontong atapan na turog ko manen na simbeng akaules ko titali na ay kapungan ko tinaymas aridep asaan ko na pagsisilpuen Tagainep apuk sa puksat pagringa ka na ganay gay na pa'y takape ayaw istibigay pan nakailibay idilik ka ko man itilagip biyakon mang namnamapay kanon tong atapan naturog ko manen na simbeng akaules ko titali na ay kapungan ko tinaymas aridep asaan ko na pagsisilpuen Tagainep apuk sa puksat pagringa ka na ganay gay na pa'y takape ayaw istibigan kanon to ang makaturoga anasimbeng ay ti may sabigat tinakto makari agayam tagtagainep laeng ti amin.